Yarhanga. Wanji? Jonda terantebe. Ndakuchiza. Yarhanga. Ja. Kukuka bati ngatiro sa kujipsya ndikukata katuro mutomo. Baba kukati masana kushamara kujero kusango munda. Ndiak manyemeri. Dako ijondo terente. Bakati wano chinga kubara bakiba mtomo haru muchi. Dako ijondo terente benava mkasta. Dita mbijara ina mamra. Kota kwa. Nikutere kuriya nyuma. Gira to jintera pa. Kuriya shika niho yakashana kavi. Bakugira ngutera yono ndagira hinga kusama. Yaka kabunda kumasta mhono kakumbisa. Ngerere so. Yoko mun hom kaka jeres. Baji kwata kushenya ngajo. Asi karundia za. Luka nataka murebe. Sinjira kuyazo wa mwana wa Afrika. Kama teve siku. Kesumi eske taro. Nesum yetero. Biso kamera birargyaro oriyo kwese dire. Kinyinjiragamo kandi takabire kwimuka. Kamukora kakara katakozeri kamubi. Mama. Ne? Ijore bore. Liti. Ma we. Benchi chokuri. Nichi. Kuri. Yokumanora inguzere chicho. Kijyo misho aho. Shugu nicyo cyanyureka. Muti nyina kinareba. Hashashe cyana. Nareba bye binanka. Wachireba. Nyina nareba bye binanka. Yuwashanga cyayinjire. Iyo bya kanchebe. Asi. No kunyatera busa. Yang. Mana? Ashi mwana nurgaho. Nurga. Hati nyuktarga coaching. Na nora hara yin kuchamera. Na chama na kanifuna diyo. Yurchkan. Ay na kowa nyitsizubu. Nokuna tayire kare. Na kena shanga yo mukazi. Ya mbera we. Yagarka yakujuma. Yagarka yakujuma. Adina kai. Hati mwana dire ina fana neke. Mwana no mayangu da magana demu. Yangira ngo ne fa complete re. Hati mwirika nochuma kukata kusifiri siza karundi. Ha, dokta kwa tabi tokuze ya karundi. Uri to kamerika. Noteko kumaraba. Ukashata mwana kandi kantu yebwa mission. Mission tuju. Ati noreba. Okutura chikore. Iriya nebe ya sente. Ije kintu kumeza muna mission. Hati iriya tukumanti chikosa coaching cyo kurya biki.
manyabanzo ndiremo ntabwo nakishiki nibakita akiki asa nikakumanya akabutiki bitu tu kamanya kabikize umukari kabikize rero ijo kangira ngo ndikakumatera ku regard yemwe kwikari igana ndayibwa nubi baba kuzire hoki abandi bazara standard yo giro tinkamanya ukamwana nora rutayigwa kitinka kikora kuba karundi nabasa kukigwamo mission yite niwe ati numanya atereka twakureba gumaze kuri experience ujyore kikarungi wabachiwe mwana iwe karabe icyo nyina ko mutabona nanyobo ryaho nkafuna agasenda ako kuba karakishinga noma nkambugana kamperezamo umutwaro ubwo kuronda noreba rutahigwa uriya inesi konka ninche reka kube kizembezi kubasa kubisa utucha yanje yona marika kube kizembe mwe niwe waciciro toko kine ninga just tukachikuyetinga twachiteka mwana noreba yo mushiki umunywano wa karungi bikabasa kuba kari nakakotyo kurgar karungi ati nyowe yayangira ati nomanya ebyo nakare kuza kubereye baje yangira ngo nyincha keto murabe utonturga isho yajya tumarabe kumazo ati nyona nyize kugambera ngo mukasheshe izo yesabwire bori yabwiye nyene tumarabe bishi obo ati nomanya reka tumukwane twamara kumukwana tumukosi nk'agatego turebe karungi kweri nakukunda kandi kwiyakurugamo akanya atakabigwamo amagezi konkiwe nomanya sosi ari mwana katukakure ko mwana warabyaho ekirungi cye nicyo dushitireho na n'ikindi cyo turashitireho nanye wewe ubundi kagira ngo kuna nokireba ota nyonga kare mwana nchekareka tuziye tukareba kare tukwe kwa ishomero kukanya tumarabe umwazi twanturga isho kare mwana kare tukwe kwa umwazi kare Kile kwenda ngo batashye mu muronde y'abana kuri nabo kakabute abarwa ora ayabana byaro ngaba benda ngo kihayo baro atatu bari kuija twakira tanachikora wachikora mazima we bari yaro izo sitamu mama bari kuija kuri cy'umuhanda nija wanze mfata wangambiye cyo kuyete nani waba kugambira niyo kunyizo waba karungi kureba nakukunda kugambira kubana bawe bakugambira kugambira hey takunda ate kinani ngamba nikibi ninda hino kiri hariya n'iki kunuya surprise yawe ni yanjeje ni yawe yewe nakireka bonga kiki nata kuchima ngo ni rukundo keki no kugira mu izo speed
nanyenda kugurire n'empange rucira kwa wapera munarayi narayine rimwe ngo kiriya kikubanza arayine ne namba yanje kiko mazima wewe wari kumukunda uwo bari kwisha kundeba ati ninza kufunubwire ngaruke tuganire mazima wewe bari uwo bari kusiga ati nura twanturga yishomero ninza kufunubwire ngizizo badiona tutaye yisiyo kare karugume hoje tutayigwa Stai. Nonda mako. Sata kawanga garukire. Nakagarukira. Hey. Arona na. Tugende mwana twachere. Kare aki. Mukoko byawa. Yabwa. Aha. Mugendeje. Ati cyabaje. Kare. Twabakira birthday yake mwebale kumuberaho then the track is basically bacha munene ariko ko mukora kazi musenge kuva musenge muke byona tumi cyo mukora singi rero tayibana atete abuza kasho ndabirina mwana munyamyete akuchamura kasiteza bimwe n'abasitani ngo demande zikore byane batamaje bafana bajya kareka na idena then hatuwasa kusaba kuyanzura musafuna cha saideria kuyanzura moba ibintu batari bande ashobora gukora akafatika ize zina ganje mbanda bijejere buba ibyo makuru baba ekisa okay mchinaho Amazina napigwa wana badeka kaka. ya mama Kwenu ni masima neba obuya hira ne ya yomanyu no mushimuru byo wa mleta medi meda na mazabda kuna neba MC robert kupasa kanya rawa kwa bibi ya birthday abazima barakurije amazina rubanyita twasemire Manuweke ati Manuwake ya dewa mazina gani banita Dr. Biringanya Kabulizo ukabona ka nkiyampeza chance yo kumbera MC at the same time naba MC w'izobe ati nyabunangwa bakurashaho Bueno, eso. Namba zimwe. Ka. Abakiri banje ni bari kwisha n'abasima. N'abasima gutera umuranga kwanje kabakira mwize amazaro ganje mukiza kare nakwa nashemerwa munonga. Amazina nirakani banyita Akiki Mary nigo mazina ganje zoba ni happy birthday yanje yo kwisya imyaka 22 kama zini ntizeyo umugeni mukuru we izoba Katata story chimani zinga sibateki uri mumasai muni adamu story za
Sim. Isso vai ter que acabar.